Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hari icyo igihe bita waqtul fadila wal ada, hari n'igihe cyitwa waqtul jawaz. Waqtul fadila wal ada nicyo gihe cyiza cyo gutanga zakatul fitr. Ni ryari? Ni mu gitondo umaze gusari salatul fajr, ugiye gusari ilaydi ukayitanga mbere yuko usari salatul eid na mbere yuko isarwa ilaydi. Ariko na mbere yuko ilaydi ba umunsi umwe iminsi ibiri biremewe ko wayitanga, ari nabyo byitwa waqtul jawaz. Muri hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma igaragara muri Bukhari, ni hadithi ya 1503 mu gitabo cya al-Imam al-Bukhari Sahih al-Bukhari, ikaba ari na hadithi iboneka mu gitabo cya Muslim Sahih Muslim, ikaba ari hadithi muri icyo gitabo ya 984. Ibn Umar radiyallahu anhuma aratubwira ngo anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama amara bi zakati al-fitri qabla khuruj an-nasi ila as-salah. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yategetse yuko zakatul fitri itangwa mbere yuko abantu basohoka bagiye gukora isala. Bisobanuye ngo mbere yuko isala y'Eid ikorwa ni ngombwa yuko zakatul fitr uba wamaze kugera gute kuyitanga. Uramutse uyitanze isala yamaze gukorwa, icyo gihe intumwa y'Imana iratubwira ngo fa innaha sadaqa, iyo ngiyo ni sadaka isanzwe, nta nubwo ubarwa yuko watanze ya zakatu al-fitr. Dore yuko abandi bamenyi batubwira kunabihanirwa igihe utabikoze kandi wari ubifitiye iki ubushobozi. Muvandimwe mu Islamu rero, muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, sunna nziza kurushaho ni ugutanga iriya zakatul fitr mu gitondo cy'Eid mbere yuko isala ikorwa. Gusa biremewe ko wanabikora habura umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, nta kibazo kirimo. Wallahu a'la wa a'lam.